Zdravo ljudi, ja sam Denis Srbin Lexing, ovo je Jaser. Zdravo ljudi, on je Denis Srbin Lessing Guy, ja sam Jaser. On će da mene proveri. Ja ću da mu proveravam srpski. Da. 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 Yeah. Danas ja ti kažem šta će da bude. Danas ću da vam kažem šta će biti. Mrav, neki mrav, si vidio to? Neki Neki mrav, leptić. da mi svi tamo neki mrav. Leptir. Leptir. Imamo nešto specijalno za vas. Možeš da pobediš tikete da idete u Niš, nešto. Ok, evo nešto specijalno vam kažemo. Možete da osvojite karte za uvrnuto okupljanje u Nišu. Stvarno, ove mrave, čovječe. Ne možeš da kupiti karte za to. Zapravo je to dobro rekao. Da. Samo možeš da pobedite. Možete da osvojite karte. Really, that's a word? Kako možete da osvojite karte? Kako možeš da osvojite karte? Ako imaš Snapchat, Ako imate svoj Snapchat, onda pošaljete na fantasapchat.srb onda pošaljite na SRB, Fanta SRB Snapchat, sliku uvrnutu fante, sliku uvrnute fante, ali da je naslikate kao na ovoj slici ovde. kao ovoj slici ovdje. Tako da koristite taj tool da nacrtate, to jest da je obučete. Obučite. To je prvi način. Drugi način je preko Instagrama. Preko Instagrama. Tako što ćete postaviti selfie sa svojom mamom sa hashtagom uvrnuta mama. Selfie sa mamom. Tvoj mamu, ne neki drugi mamu. Ja, tvoj mora mamu. biti tvoja, mislim. Mora biti i tvoj mamu. Ako mi gledamo oči nju i gledamo oči tvoje i nisu iste oči, onda znamo da imaš tatu. Vaš profil mora biti public, mora biti javan, kako bi mogli da vidimo vašu sliku. Da. I treći način je da pronađete uvrnutu trambolinu. Trambolinu. Ali mislim da se to već Šta je završilo. trambolinu? A trampoline. A trampoline? Yeah. But I think that's already over because it was there until Sunday. Da, nema više trambolinu. So there's actually those two. Samo dva vrsta da Ja. pobedite i da uzmete karte. Snapchat, you have to dress up. Ko će sad tamo biti, Dani? Cile će biti tamo, Kovalska će biti tamo, Dule će biti tamo, Bradule, znaš one Bradule? Boginje će biti tamo i Jasar. Jasar Štan. Yeah. You're gonna be here in LA. Ja ću biti tu u Los Angeles. Yeah. Teško će biti, ne znam kako ću da proverem. Ja znaš kako je teško život ovde, čovječe. Tako je 10. jul, uvrnuto okupljanje pola 6, Niška tvrđava Niš. Win the tickets! Vidimo se. Bye bye! Ćao.